Welkom by vandag se nuus. Alle diere wat positief getoets het vir bek en klou seer op 'n plaas in die Gouda omgewing in die Wes-Kaap is ingeënt. Die diere word vir die volgende 2 weke gemonitor en die perseel en eiendomme in 'n 10 km radius is steeds onder kwarantyne. So het Agri Wes-Kaap en die Wes-Kaapse Rooi Vleisprodusente Organisasie hierdie week in 'n persverklaring bevestig. 'n Gesamentlike operasionele sentrum onder leiding van die Departement van Landbou se veeartseny afdeling is ook in die lewe geroep. Verskeie rolspelers, insluitend die Suid-Afrikaanse Polisiediens, provinsiale en munisipale verkeersowerhede, distriksmunisipaliteite en plaaslike sekuriteitsinstansies is betrokke by aksies om die verdere verspreiding van bek- en klauseer in die provinsie te beperk. Louis Wessels, regsbestuurder by Agri Wes-Kaap, gee meer inligting. Rolspelers van die gesamentlike operasiesentrum verantwoordelik vir die implementering van die plan om die beweging van diere in en uit die bek- en klauseer kwarantynegebied rondom Gouda te beheer, het donderdag hulle offisiële tweede vergadering gehad. Ons is verheug om mee te deel dat alle rolspelers ingekoop het op hierdie plan. Ons is ook bly om mee te deel dat die 3 statiese voertuigbeheerpunte op die hoofroetes in en uit die area steeds beman word deur die Departement van Verkeer en effektief daarin is om die in- en uitvloei van diere in die area te beheer. Ons is ook verder bly om te kan meedeel dat die kleiner of ondergeskikte area in en uit die kwarantynegebied deur lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens sowel as privaat sekuriteitsmaatskappye gepatrolleer word om te verseker dat slegs gemagtigde diere met die regte dokumente in en uit die area kan beweeg. Ons wil regtig ons dank oordra aan verskeie rolspelers, maar veral die Departement van Veeartsenydienste Wes-Kaap, wie die leidende organisasie in hierdie plan is en verantwoordelik is vir die bekamping van die staatsbeheerde siekte van bek- en klauseer. Ons wil werklik ook ons dank oordra aan ander organisasies insluitende georganiseerde landbou in die Wes-Kaap, die Departement van Verkeer, die plaaslike munisipaliteite en al wetstoepassingsbeamptes, produsente en ook die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Ons doen 'n beroep op alle rolspelers om nou verantwoordelik op te tree en te verseker dat ons nie ons rooi vleisbedryf verder op risiko stel nie. En so sê Louis Wessels van Agri Wes-Kaap. National Treasury's 2025 medium-term budget policy statement signals good news for South Africa's agricultural sector. Minister Enoch Godongwana delivered the budget yesterday, confirming a new inflation target of 3% per year. This paves the way for lower interest rates, which could reduce borrowing costs for farmers and agribusinesses. Treasury also decided to increase infrastructure spending, which includes transport and rural development projects that support agricultural logistics and markets. Siphamandla Mkhwanazi, senior economist at FNB, unpacks the budget further. I think by far the biggest takeaway from the MTBPS is the formal endorsement of the lower inflation target at 3% with a 1% tolerance band to accommodate for those normal economic fluctuations. I think this provides the much needed policy certainty and probably paves way for an even earlier interest rate cut. While most of us expect a cut to come through sometime next year, I think an announcement this early increases the probability of an even earlier cut. What is also interesting is to observe this interplay between the long-term benefits of a lower inflation target and the short-term cost that it comes with. And the short-term cost largely relates to the denominator effect in the sense that your nominal GDP is going to be lower, but there are longer-term benefits because your interest, or rather your inflation-linked items, your inflation-linked costs, such as social grants, will then be lower in the outer years. You see the impact of this on our debt matrices. It is expected that our
gross debt peaks at 77.9% of GDP in this current fiscal year, 2025-2026. And this is around about 0.5 percentage points higher than what was penciled in budget 3.0. Now, what is important is that this metric then declines thereafter towards 67.9% of GDP by 2033-2034. Again, this depicts that in short term, that interplay between short-term cost and the long-term benefit. But overall, the MTBPS does stick to the government's posture of fiscal consolidation. I think all eyes are now on credit rating agencies, S&P in particular, that is going to make an announcement on Friday. Some are expecting that we could see a positive out of that. It will be interesting to see how they interpret this policy move. And that was Sipa Mandla Mkwanazi from FNB. The sugar industry has welcomed the fact that government has decided not to increase their health promotion levy, commonly referred to as sugar tax. Industry body SA Cane Growers has once again warned that heavily subsidized foreign sugar has been flooding the market, displacing local sugar and threatening rural jobs in Mpumalanga and KwaZulu-Natal. Chairman Higgins Mdluli says any tax increase now would worsen an already dire situation. Vice Chairperson Andrew Russell has called for urgent reforms to support local growers. The sugar sector sustains around 1 million livelihoods and remains a vital employer in rural South Africa. Dion Fourie, 'n direkteur van Chubby Cheek, lê steeds in intensiewe sorgeenheid van 'n Gautengse hospitaal na 'n skietvoorval maandag by die maatskappy se hoofkantoor in Potchefstroom. Sy broer en mede-bestuurder Jonathan Fourie is op die toneel dood. Volgens die maatskappy het die skietery plaasgevind nadat die broers 'n vergadering oor 'n eiendomstransaksie met 'n derde party gehou het. Die 73-jarige verdagte het glo sowat 'n halfuur na die vergadering teruggekeer en die broers geskiet. Sekuriteit het ingegryp en die verdagte is gewond en deur die polisie in hegtenis geneem. Chubby Cheek het in 'n verklaring gesê die voorval was nie werksverwant of rassegedrewe nie en het 'n beroep op die publiek gedoen om nie gerugte te versprei nie. Isak Breitenbach, hoofuitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging se braaikuiken afdeling, sê die tragedie het die bedryf diep geskok. Ons sien die insident wat gebeur het as tragies. Ons dink aan die familie, ons dink aan Jonathan en sy familie en aan Dion en ons hoop vir Dion vir 'n volle herstel na die insident wat gebeur het. Dit is iets wat nie in die industrie moet gebeur nie. Dit is tragies dat dit gebeur het en dit gaan 'n groot impak hê nie net op die Chubby self nie, maar ook op die totale hoenderbedryf weens die groot betrokkenheid wat Chubby gehad het in die bedryf. En dit was Isak Breitenbach. The Northwest agricultural community suffered a second blow this week with the sudden passing of an award-winning young grain producer, Nkosana Ntimkulu. Ntimkulu farmed in the Madikwe area of the Northwest for about 15 years. He was one of the finalists in Grain SA's 2025 Potential Commercial Farmer of the Year competition this year and was also due to attend the Agricultural Writers Association of South Africa's awards tonight, where he was also a finalist in the new commercial entrant category. According to a statement by Grain SA, Mtimkulu was a first-generation farmer who had traded a corporate career for farming. His mentor, Detoy van der Westhuizen, described him as a dedicated farmer who was eager to learn and implement good practices. The medical cause of Mtimkulu's death is not yet known. Suider-Afrika spog amptelik met die beste sitrusuitvoerseisoen op rekord. Volgens die Sitruskwekersvereniging het die streek hierdie seisoen 'n hele 203,4 miljoen 15 kg kartonboksie sitrus vir die uitvoermark verpak. Dit is 22% meer as in 2024,
Dr. Boichoko Ntsabele, hoofuitvoerende beampte van die vereniging, sê die goeie syfers kan toegeskryf word aan goeie weer, verbeterde infrastruktuur en 'n gunstige handelsomgewing. Talle jong bome het vanjaar vir die eerste keer in produksie gekom en Transnet se hawe-infrastruktuur het verbeter danksy beleggings in nuwe toerusting. Die feit dat die noordelike halfrond se sitrusseisoen korter as gewoonlik was, het boonop ekstra ruimte vir die bemarking van Suid-Afrikaanse sitrus geskep. Die vraag na vrugte vir vrugtesapverwerking was ook goed. Ntshabele sê hoewel die vereniging hoop om in 2026 weer 'n goeie seisoen te beleef, sal produsente wat na Amerika uitvoer waarskynlik nie die volgende jaar die 30% handelstariewe kan vryspring nie. Nuwe markgeleenthede moet dus deurgangs ontwikkel word. The Omnia Group on Monday published its interim results for the 6 months ending in September. Omnia's core business consists of agriculture, mining and chemicals. The group's combined revenue increased to 11.2 million rand, mainly due to good volume growth in its mining and agricultural operations. The agricultural division performed well despite prolonged supplier closures, adverse weather and certain international markets, currency volatility and growing global trade uncertainty. The group remains optimistic about the strong demand for Omnia products in South Africa in the second half of the year, fueled by early rainfall and good agronomic prospects. Daar is goeie nuus oor werkloosheidssyfers in die land. Volgens die jongste inligting vanaf Statistieke Suid-Afrika het die land se arbeidsmark in die derde kwartaal van 2025 sterker vertoon. Altesaam 248.000 nuwe poste is geskep en bring totale indiensneming op 17,1 miljoen mense. Die amptelike werkloosheidssyfer het met 1,3 persentasiepunte gedaal tot 31,9%. Die grootste werkskepping was in konstruksie, waar meer as 130.000 poste geskep is, gevolg deur gemeenskap en sosiale dienste, die handelsomgewing en landbou. Volgens Tanda Sithole, 'n senior ekonoom van FNB, stem die verbetering ooreen met die land se matige groei, maar werkloosheid is steeds hoog. Suid-Afrika se top bees- en skaapboer is Woensdag aand tydens 'n glansgeleentheid by die Avianto landgoed by Johannesburg aangewys. Die geleentheid eer jaarliks 3 finaliste in elke kategorie. Paul van Niekerk van Anali Boerdery Boshoek Bovelders is as beesboer van die jaar aangewys, terwyl Richard Armstrong van Tweedale Dooney Merinos as skaapboer van die jaar aangewys is. Plaas TV sal aanstaande week 'n volledige insetsel oor die geleentheid en die 2 wenners uitsaai. Terselfdertyd is die finaliste in vanjaar se Santam Landbou Nasionale Kuilvoer kompetisie bekend gemaak. Vanjaar se kompetisie is die 12de van sy soort en finaliste is in 3 gewas kategorieë en 4 stoorvorm kategorieë beoordeel. Die lys van finaliste is op agriorbit.com beskikbaar en die kategoriewenners as ook oorhoofse wenner sal tydens 'n webinar op 25 November aangekondig word. Die skakel om vir die webinar te registreer is ook op die AgriOrbit webwerf beskikbaar. Suid-Afrika se 12de wolveiling het weer beter pryse opgelewer. Hier is Heinrich Victor met meer besonderhede. Op die 12de wolveiling van die seisoen wat op 12 November plaasgevind het die Suid-Afrikaanse wolmark weer versterk teenoor die vorige veiling en het die Cape Wool's Merino aanwyser met 3,7% hoër verhandel vir alle merino wol en ook 2,4% vir gesertifiseerde wol en het teen 'n skoonprys van R203,04 per kilogram en R208,94 per kilogram onderskeidelik gesluit. En dit is dan Heinrich Victor met ons wolnuus. En landbouers moet hulle in die volgende 10 dae gereed maak vir groot reën, volgens ons weerkenner Johan van der Berg. Kyk ons 'n bietjie wat voor lê, dan lyk dit asof hier 'n redelike klomp reën op pad is. So veral hier van die 14de tot amper 25 November is daar vir groot dele van die land, veral die sentraal tot oostelike dele, maar daar kan selfs ook sover as Appington weer 'n klompie reën voorkom. So ons is baie bekommerd, daar's voorspellings vir die naweek
die Vrydag, eintlik Saterdag, Sondag, Maandag hier oor die binneland. So dit is Gauteng, dele van die Vrystaat, Noordwes, Mpumalanga, dat daar 'n neerslag van meer as 50 mm kan voorkom. Redelike swaar reën en ons weet dit is alreeds nat. Ons het hoeveel keer dit al genoem, gronde is redelik versadig ook. So hier is 'n redelike groot gevaar vir vloede hier oor die naweek se kant, oor groot dele van die sentrale binneland. So ek dink ons boere moet maar bewus wees daarvan, en ook motoriste wat oor die naweek op pad gaan wees. Dit lyk regtig waar na redelike swaar reën. Dit was Johan van der Berg met ons weer nuus. Tot volgende week.